Ka Ribhoi Boxing Association kalayo bankur Art League tak maksiar, South League tak maranong na kalyang ki Shenrang, Uwei utak marupa bat uwei utak maranong na kalyang ki Kentei, haka jingyele kai jongka State Elite Men with 2 weight category, Women Championship kabalalong ha William Nagar East Garo Hills nadu ka Santrik hadu nyau trigun nailar ar hajar ar punriu. Ka Ribhoi Boxing Association kalapak naingut ki boxer ban yesim benta kata nyungut ki Shenrang bat arngut ki Kentei. Hapo ka jingyalam u Denistar Marwen kumu coach. Ha katek lempung u Wanbudien Syngkli ulayo ia ka nam best boxer. Bat ka jingyo kur ya kitakma kalong kumne ka takmak siar da Wanbudien Syngkli bat u pensyailang narlong takmar rupa Banisha Makri, takmar nong Kapil Bormon, Same Paya Dakhar, Francis Makri, bat Ban Rabbo Rani. Ka Ribhoi Boxing Association team kalayo khuru ia ka runners up haka top team championship.